Dirago presents Minimum $1. Main sponsor BHM Traders, Allied Insurance, Vital Care, Adi Uridu Maldives. Gift partner L Mobile. Set partner High-End Furniture. Assalamu alaikum. Miyaharuge minivan doha kodigen algun mikuriye kenta coverage em habe punas marhaba nawa em fortama samalgon beenu mani mi TV pallawon gendawa em hafarata fakhuru veri minivan dohuge tahuniya aris kurang mi minivan kamaki rajyege $1 aharu vi kam ka vi namas rajya waratiku tarihe oin eruka rajya ke abadus minivan qawme gotuga mi tarikh tokon algumna engige mi dani agol wagen hama genes mi korea genda tafat ekke ke harakata korea genda mudde minivan duge harakata feshike mi diye miyadu hendonu hay zehir mi didane kum ge rasmiyatun jumhuri maidan sarahatuga oy didane kum ge rasmiyatuga raisul jumhuriya dr muhammad muiz mi wani baar wadagen fa adi mi ge iturun korea ge bay raisuna adi dawlatu ge isverina ekke ki wuzarato ge isverina dawlata ginatu hitume koddevi raisul jumhuriya dr muhammad muiz ke dekamandunge iturun hama mi wagutu rajya mi furmana datur flekkurapa mangendawa india ge podu wazir narendra modi ve sama apaveriota gandawan mi harakata ballawale pomuga mi raisul jumhuriya mi harakata ballawala bairuka mire hama minivan duha guluwagen hama emme muhim en harakata gotuka faha kolleveni mi airport holum ge rasmiyat ehma airport holum ge gotum bestafat eki ki harakata korea mi korea dioma mi wen hama jefa algan men hama minivan duha ge wahakta deke veiruka adi sama faha koreve mi ajilu taka minivan duha ge has minivan dus rajyen hasami wani kibegen kan mi bunaden ebaje එබ්බසමක දිවෙහින් ඒර දාංජහුණු එම්ම බොඩු එස් සබබකි ඉක්තිසෝදේ ගොතුන් ගවමොයි නාස්කු හාලතා සියාසී ගොතුන් වෙන් හලබදුකමුගේ තෙරෙන් බේරු ගවමෙක්ගේ ෆුෂොන් ගවමන් අතවදාන නුරක්කලකුන් සලාමෙවුම මේ එබ්බසමක දශොන් ඉංග්‍රීසියෙන්ගේ හිමාය රාජ්‍ය ලිබුණකමකෝ රාජ්‍යයේ එතෙරේගේ කංකමන් එමිහුන්ගේ බාරා නුෆුස් වෙතුමා ඒකි දුවස්වරමති මසෙක්ගේ කොෆවාකන් තාරිහුන් එකෙන් අබයි නතිජාක වෙගෙන්දී එමිහුන්ගේ හිමායත් ගදශුගා හද්දි හහයන් අහරු හේද කුරුමෆහු ෆුරිහම මිනිවම් මුස්තකිල් ලගවමකවුම්ගේ රෝහු දිවිහින්ගේ තෙරේග ඔෆිදගෙන් දියුන් අල්ගොන් මෙන්න මේ මිනිවම් කන් හෝදාදිනමුගේ එම්ම ඉස් මේස්තිරියකි ඒරුගේ බොඩ් වසීර් සමුවුල් අමීර් ඉබ්‍රාහිම් නාසිර් රණ බණ්ඩේර් කිලෙගෆාන් මේ මාසෙකතු දවතනි ලොයිබකා ගෞමි රූහෙක සිටි පිටිගේ සාරියන් කුරවණු මෂවරාතකා දෙගොම්ගේ ඉස් වෆ්තහුගේ මෙතුගා බේවණු මෂවරාතහු ගාවස් දිවෙහින් දියේ ෆුරිහම මිනිවම්කමා दिवह बहा सगाफतन खास अहमियत का मेतें है अहमद रिलवान PSM न्यूज़ ade hama mi report um swaha koravana gotan hama mi minivan kamaki komme gaumaka ves komme muhim chen e gaume ke kankan nimmuga e gaume ge rayitunge mi kankan nimmuga gaumabure e gaumge rayitun opera podan ehem bayge mi bahen eke terege himenike nuwane kama komme bayko skapol kore mi adama eke eke gaum to minivan kama hama masake koraman dairuka rajye ki fahuru veri minivan gaume ge gotoga ඔතුමකි මේ අනුගොන්මෙන් ලිබිගෙන්තා වර බොඩු ශරෆෙන් අදි ෆහොරේ ඒකතු හම මේ $1 අහරු මිනිවන් දෝක ගොත කාඩුම $1 වන අහරු ෆහක් කරමන්තා ඉරුග කොම්මේ කමෙ ගවෙස් හම මේ අනුගොන්මෙන් ෆහක් කරවෙනි හම මේ දිවෙහි නුකුමෙ මිනිවන් කන් හොදුමට්ට කමසකේ කරමන්නකන් අනුගොන් තිබෙ ෆෙන හිසාබ මේ ගෙනස්තේ මන්සර්ත හම මියෝගත මේ ෆෙනිගේ මිදනි මේ ජුම්හූරි මෑදානුග මිනිවන් දෝහගේ හරකත් කුරිය ගෙන්තු මට්ටක තයාරම ගන්න මන්සර් අදර්මන දෙම්මේ මේ වීඩියෝ මේ ෆෙනිකෙන් තියේ රයිතු මජදියුගේ රයිස් අබ්දුරහීම් අබ්දුල්ලා හම මේ දෙම්මේ මේ ජුම්හූරි මෑදා මේ සරහත මේ වඩාගෙන මන්සර් දෙන් ජුම්හූරි मैदान सरहदों का मिनिमम तो वहाँ गुड़वा के जमहूरी मैदान सरहद रईसुल जमहूरी या डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ समा कूड़ा वक़्त कोले के तेरे का वड़ा करना वाने आदमी सरहद बतल कुरा पाफा आद आर्गन में हम अतिबे फना हिसाब मी जमहूरी मैदान के मंजर तक गेनस्ते रुका मी वक़्त हम फेनिगन तनी
මේ රයිසුල් ජුම්හූරියා මේ ජුම්හූරි මෑදාන මේ වඩා ගන්නවා මන්සරු ಹಮ ಮೀ ಕೂಡ ಒಗುತುಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ಹತರ್ಗಡಿ ಫಣರ ಹಾಯಿರುಗ ಮೀ ಕುಳಿವರ್ತ ಫೆಶುಮ ಮಿವನ್ ಮಾಫ್ ಕೊರವ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾಗೆ ನಾಬ್ ಅದು ಉಸ್ತಾದ್ ಹುಸೈನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ಮೀ ಜುಮ್ಹೂರಿ मैदान ವಡಾಗೆ ನೆ ಮನ್ಸರ್ ಹಮ ಫೆನಿಕೆನ್ ತಿದಾನಿ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ ಮರ್ಹಬಾ ದೆನ್ನೆವಿ ದಿವೆಹಿ ಬಹಾ ಸಗಾಫತ ತರ್ಕಿಯಾ ಬೆಹ ವಜೀರ್ ಮೀ මිනිවන්දුගේ හරකාත කුරියත්තා ඉරුග ජුම්හූරි මෑදාන් සරහද්දු මි වගතුවනි හැම ට්‍රැෆික් බන්දු කොප්පකම ස්පාහක් කොල්ලෙවේ මියදු මි හරකාත නිමෙන්දෙන් ඒ සරහද්දු බන්දු කොෆා නමස් මේ මාදිගේ හෙන් සරහද්දු කම උලන්ත දෙ දුබ්බේ ගොයි මි හාර්මිවනි හම ජසාෆා මිගේ කුරින් නිම්මෙවි ගොත මේ නිම්මෙවි මේ උලන්ත නුදුබ්බේ ගොත හෙනමස් මි වගතක සම මාදිගේ හෙන් සරහද්දු ක උලන්ත දුබ්බේ ගොත මිවනි හම ජසාෆා ද මි වගත හම අරුමන ෆාහක් කුරේ ಮಿಫದ ಹರಕಾತ ಕುರಿಯ ದಾರುಗ ಮಿನಿವಂದೋಗ ಹರಕಾತ ಕುರಿಯ ದಾರುಗ ಹರಕಾತ ಕುರಿಯದ ಸರಹದ್ದವರೆಗಿನ ರೈತುಂ ಎಬ್ಬಮನ್ ದಾಕಂ ವೆ ಸಮ ಮೇ ಕುದಿ ಬೋಡ ಎಮ್ಮೆನ್ ಆಯಿಲಾ ಎಕುಗ ಮಿಫದ ಸರಹದ್ದಕ ಗಸ್ ಮೆ ಹರಕಾತ ಬಲಂ ಬೇಣು ಬಾಕಮ ಸ್ವಾಹ ಕೊಲ್ಲವೆ ಹೆಂಕಮ ಎ ಫುರ್ಸತು ಸಮ ವರಗಿನ ಫರಾತಕ ಲಿಪಿಕೆನ್ ಎಬದೆ ಅದೆ ಮಿಯಹರುಗೆ ಮಿನಿವಂದೋಗೆ ಹರಕಾತ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕೊ ಕೊರಿಯ ಮಿ ಗೆಂದಣಿ ದಿವೆ ಬಾ ಸಗಾಫತ ತರಕಿಯ ಬೆಹೆ ವೂಜಾರಾ ಇಂದೆನ್ ವಜೀರ್ ಸ್ವಾಹಕ ಕೊರೆವಿ ಮಿಯಹರುಗೆ ಮಿನಿವಂದೋಹ ಕಿಮಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿ ಫಸ್ತೊಳಸ್ ವಣ ಮಿನಿವಂದೋಹ ವುಮಾ ಎಕೀಗ ಮಿ ಹರಕಾತ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಕೊ ರೇವೀರುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಇಸ್ಕಂದಿ ಫವಾಣಿ President of the Republic of Maldives, His Excellency Dr. Mohammad Muizzu and First Lady Madam Sajida Mohammad depart after the last item. Thank you. Assalamu alaikum. TV ballo mun gendaba hori habe funa meniwandu ge hiroduma tahuniya ariskuram agondu Abdullah Muaz Jumhuri Maidanu megadi tibe funa mi badal kolli meniwandu ge hevikama kulwaru ge harakata tibe funa hame bagutun genestiru mattaka ade hevikama kulwaruge mi harakata kuriyaddumaga khasa rasmiyatu shafiq devani raisul jumhuriya Dr. Muhammad Muiz ade kuda bagutu kolega terega raisul jumhuriya Dr. Muhammad Muiz ade mi pana kam kamal Sajida Muhammad mi maidana wada gannawane meduge mi khasa harakata rasmiyatu ge khasa mehmane gotun bar wada gannawani India ge board wazir Narendra Modi ade meduge mi rasmiyatu fashigendani raisul jumhuriya erwe riyasi kuruni hu megotun raisul jumhuriya riyasi atta ara wada gatumun harakata kuriya gendiumuge huddiya mehatar ed wada gannawane miya ekiga qawmi salamu meduge mi kuliwaruge harakata fashigendane ade kuliwaruge harakata ge terega khas wotega fashigendani dive qawmi difai baruge hasa period adi qawmi cadet koge period adi mige iturumis ayeki skuutahuge eki harakata har usharagota bani hamajifa adresul jumhuriya Dr. Muhammad Muizzu ge dekambadu mihar mewani mi maidana wada gannawafa miya ekiga riyasi kurnis erwen ade miniwanduwahuge harakata medu mi kuriya kendeveruga agome medu mi faha kurani agomenge fakhurveri fasturas wana miniwanduwas nawarsateka fasturas faswana haruge julam hoge 26 wana duhu divehinna libigendia miniwan kama medu fasturas haru furikem midiyai ade agomen miniwan kama kuri masakatuki agomenge kaaba pen agomena hamia medu genesti agu huri masakate kam faha kolleve ade meduge mi ha maidan kuriyada ha harakata hevikamuge kuliwaruge harakata raisul jumhuriya ge dekambaduna adi India ge board wazir Narendra Modi balawala wani ade India ge board wazir mi harakata mi balawala wani khasa mehmane ge haysiyatun mi miniwandu hoge mi harakata balawala bumugatum ade board wazir rajya wada ke fawani ije ge bagutiga mi raisul jumhuriya Dr. Muhammad Muizzu ge dawatakan India ge board wazir Narendra Modi rajya kuraba furama tatur fule ade kulwaruge harakata fashigendani kuda bagutu kolege terega kristanirgota India ge board wazir Narendra Modi wada gatumun adresul jumhuriya mihar hunnevi board wazir ke istiku baluga board wazir wada gatumun pana marhaba dannawani raisul jumhuriya Dr. Muhammad Muiz adagume mi maidana baladaruga raisul jumhuriya ke dekambaduna India ge board wazir ke ituru mi ahas harakatu ge mi rasmiyatu ge harakata balawale bo matka izzat remani wada kemfa migatun kuri ge raisunna ek dawlatuge eki bharatuge vedinge ituru kuri ge raisun
ಮಿನಿಸ್ತರುನ್ನ ದೌಲತಿಗೆ ವಜೀರುನ್ನ ಅದಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೊಡ್ ವಜೀರ್ಗೆ ಅರಿಹುಗ ರಾಜ್ಯ ಬಡಾಯಿ ಉಳುವ ವಫ್ತುಗೆ ಬೇಫ್ರು ಅದಿ ದೌಲತಿ ಏಕೆ ಮೂವತ್ತುಗೆ ಇಸ್ವೇಡ್ನ ದಿವೆ ದೌಲತ ಏಕೆ ಗೊತ್ತುಂ ಖಿದ್ಮೆ ಕೂರಬಾ ಫಾವಾ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಮೆಸ್ ಮೇದುಗೆ ಮಿ ರಸ್ಮಿಯಾತು ಮಿ ಹರಕಾಯತ ಬಲವಾದ ಮಬಣಿ ದಾವತೆರುವಿ ಮಿ ಸರ್ಹದ್ದ ಬಡಾಗೆಂಫ ಅದೇ ಮಿನಿಮಮ್ ದುವಹುಗೆ ಹರಕಾಯತ ಗೊತ್ತುಗ ಹೇವಿಕಮ ಕುಳುವರ್ಗೆ ಹರಕಾಯತ ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಕು ಸ್ಕೂಲಿಯ ಗೆಂದಿವೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ಮಿಯಾರು ಖಾಸರಿಗೆ ಮೀದಾನಿ ಅವಮಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ ಫಸ್ತುಳ ಸಹಾರು ಫುರು ಮಾಗುಳಿಗೆ ಮಿ ಹರಕಾಯತ ಕುದಗದ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಕೂರಿಯ ಗೆಂದಿವೆ ಎತ್ತಿವೆ ಅದೇ ಅವಮಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ ಫಸ್ತುಳ ಸಹಾರು ಆಫ್ರಿಗೆ ದಿಯೇರುಗ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಸಿಯಾಸ ತಬ್ಬಿಸ್ ಪಟ್ಟಂ ಕೊಫಾಮಣಿ ದಿವೆ ಹಿಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ ಇಸ್ತಿಗುಲಾ ನಗ ಹಟ್ಟ ಕೂರಿಯ ಗೆಂಗೊಸ್ ಕೂರಿಯಂಗ ಜೀರಂ ಅವಮಿಗೆ ತರಿನ್ ಕೂರಿಯಂಗ ಮುಸ್ತಕ ಬದವಾಸ ಮವಾದವ್ವ ಫುರಾ ವಡಾಗ ತುಮ ಕಮ ಜೀಫಾವಣಿ ಮಿ ಹೇವಿ ಕಮಗೆ ಕುಳುವರ್ಗೆ ಹರಕಾಯತ ಬದವಾ ಲೆವುಮ ಫಹು ಅದೇ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೊಡುವಜಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಿಹಾರು ಮಿ ರಾಮ ಮಾದ ವಡಾ ಗನ್ನವಣಿ ರಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಬೊಡುವಜಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಮಿಸರಹದ್ದು ಮರ್ಹಬಾ ತನ್ನವಾನೆ ಅದೇ ಮಿಹಾರು ಮಿಸರಹದ್ದು ಕಮಿಟಿ ಕುಳುವರ್ಗೆ ಹರಕಾಯತ ತಯ್ಯಾರುಫ ಅದೇ ಮಿಗತುಂ ಗೌಮಿ ಸಲಾಮು ಕುಳುವರ್ಗೆ ಹರಕಾಯತ ಪೆಚಿಗೆಂದಾರು ಕ ಎಮ್ಮೆ ಫೋತಮ ಕುರಿಯ ದಾನಿ ಗೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರುಗೆ ಫರಾತುಂ ಕುರಿಯ ದಾ ಖಾಸ ಪೆರೇಡ್ ಅದಿ ಗೌಮಿ ಕೆರೆಡ್ ಕೋಗೆ ಫರಾತುಂ ಹುಷಾರಾದೆ ರೂಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಪೆರೇಡು ಅದಿ ಹೀಗೆ ಇತರು ಏಕಿ ಅಕುಳು ಸ್ಕೂಲ್ ತಕುಂ ಮಾದೇಗೆ ಏಕಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕುಂ ಹುಷಾರಾದೆ ಖಾಸ ಹರಕಾಯತಕ್ಕೆ ಮಿಸರ್ ಹದ್ವಾ ಕುರಿಯ ದಾನಿ ಅದಿ ಮಿಗೆ ಇತರು ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಕಮಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಕುರಿಯ ದಾನಿ ಸಗಾಫಿ ಹರಕಾಯತಕ್ಕೆ ಮಿಸರ್ ಹದ್ದುಗ ಅದಿ ಕುರಿನ್ಸ್ ಆಗನ ಇಶಾರೆ ಕುರಿ ಗೊತ್ತಾ ಮೇದುಗೆ ಮಿ ಹೆವಿಕಮ ಕುಳುವರಿಗೆ ಹರಕಾಯತ ಪೆಚಿಗೆ ಮಿದಾನಿ ರಸಲು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಜ್ ಇರುವೆ ರಿಯಾಸಿ ಕುರುನಿಹು ಎಗತುಂ ರಿಯಾಸಿ ಅಟ್ಟ ಎಮನಿ ಫಾನು ಅರಾ ವಡಾಗತುಮು ಹೆವಿಕಮ ಕುಳುವರಿಗೆ ಹರಕಾಯತ ಕುರಿಯ ಗೆಂದುಮ್ಗೆ ಹುದ್ದೆಯ ಮೆಹತರ ಎದು ವಡಾ ಕನ್ನವಾನ ಮಿ ಹಕಿಗ ರಸಲು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಎ ಹುದ್ದ ದೇವುಮು ಮಿ ಹರಕಾಯತ ಪೆಚಿಗೆ ದಾನಿ ಅದೇ ಮಿ ಹರಕಾಯತ ನಿಮಿಗೆ ದಾನಿ ವಿಸ್ ಮಿದನ್ನ ಬಿದಾಯ ಅದೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ ಮಿಯದು ಫಸ್ಟೋರಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಹರವೆಗೆ ದಿಯ ಇರುಗ ಮಿಕಮ ಗುಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ಕುದಗದಕೊಂ ಆಹ ಕುರ್ಮಟ್ಟಗ ಗಿನ ಹರಕಾಯತಕ್ಕೆ ಕುರಿಯದ್ದಾಕಂ ಅಮ್ಮ ಫಾಗ ಕೊದವೆ ಅದೇ ದಿವೆ ಹಿಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮಕಿ ದಿವೆ ಹಿಂಗಿನ ಹಮೆಯ ಅವಮಿಗೆ ಕಾಬ ಫೈನ್ ಕೆನಸ್ತಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ವರ ಅಗುಹುರಿ ಖಿದ್ಮತೆ ಅದೇ ಗೌಮಿಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಫುರಿ ಹಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂ ಹೋದ ಮಕ್ಕುರ ದತುರುಗೆ ಹಂದಾಂತಕ್ಕೆ ಈ ಗೌಮಿಗೆ ತಾರಿಹುಗೆ ಗೌಮಿಯತ್ಗೆ ಅಸಾಸ್ತಕ ಬಹಾತಕ ಕುಳಿಫಾಬ ಮುಹಿಮ್ಮು ಹಂದಾಂತಕ್ಕೆ ಹಿಂಕಮು ಅಗುಮೆಣ್ಣ ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಹರ ಅವಮಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ ಬೇಗೆನ್ ದಿಯೇರು ಮಿ ಅಗುಮೆಣ್ಣ ದಿವಿಗಿಂತ ಹೊರಬುಡು ಇಬ್ರತೆ ಬೆಸ್ಮಿ ಅಗುಮೆಣ್ಣ ಮಿಕಮು ಹೊರಗಿನ ಫಿಲ್ ಆವರ್ತಕ್ಕೆ ಎಬ ತಿಪಿತೆ ಅಗುಮೆಣ್ಣ ದಿಬಿಮು ಹೊರಬುಡು ನಿಗಮತೆ ಅಗುಮೆಣ್ಣ ಮಗುಮೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂ ಗೊತ್ತು ಆವತು ಅದಹುಮಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂ ಅಗುಮೆಣ್ಣಕಿ ಅಬದ್ವೆಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೌಮೆ ಎನ್ ನಮವೆಸ್ ಅಗುಮೆಣ್ಣ ಇಂಗ್ರೇಸಿಂಗೆ ಹಿಮಾಯತುಗ ದಶಂ ಆಶಾರಸ್ತಿಕ ಅಡ್ಡಿಯ ಹೈಬಣಹರು ದಿಯ ಏರು ದೇವಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಕ್ತಸೋದು ಅಗುಮೆಣ್ಣ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂ ಹೋದಾದನುಮಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಮೇಸ್ತಿರಿಯಕಿ ಏರುಗೆ ಬೊಡು ವಜೀರ್ ಸುಮ್ಮವುಲ್ ಅಮೀರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಸಿರ್ ರನ್ನ ಬಂಡೇರಿ ಕಿದಿಗೆ ಫಾನು ಮೇ ಮಸಕತುಗ ಎಮ್ನಿಕ್ ಫಾನು ಅಡುಗ ಮಸಕೆ ಪುರುಕುರಬಿ ಬೇಫುರು ಮಸಕೆ ಕುರಬಿ ಫಿಸಾರಿ ವರವದ ಮತನಿ ಲೊಯ್ಬ ಕೌಮಿ ರುಹಿಗ ಅದಿ ಸಿಟಿ ಬಿಡಿ ಜರಿಯನ್ ಕುಯುದಾದ ಅಗುಮಿಗೆ ಅಮಿದ ವಂತಕಮ ಇಹುತಿ ರಾಮ್ ಕುರಾ ಕಹum ದಖಾ ಏಕೀಗ ರಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಇಸ್ ಸಿಯಾಸತೆ ಗೊತ್ತು ಕಾವಿಸ್ ಕಂಡಾಳು ವಾಫಾನಿ ಮಿಕ ಎಮ್ನಿಕ್ ಫಾನು ಮಗಾಮ ಹವಾದ ವಡ ರಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ಖಮ್ಗೆ ಮಗಾಮ್ಗೆ ಹುವಾ ಕುರಬ ಎಮ್ಮೆ ಫುರ್ತಮ ದೇವಿ ಇಬ್ತಿದಾಯಿ ತಗರೀರು ಕಾವಿಸ್ ಎಮ್ನಿಕ್ ಫಾನು ದೆನ್ನವಿ ಫಹ ಕುರಬಿ ಮಿದೆನ್ನವಿ ಕಂಕ ಅಗುಮಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಮ ಅಗುಮಿಗೆ ಅಮಿದ ವಂತಕಮ ಅಗುಮಿಗೆ ದೀನಾ ಅಗುಮಿಗೆ ಗೌಮ ಇಹುತಿ ರಾಮ್ ಕುರಾ ಕಹum ದಖಾ ಏಕು ಎಮ್ ಖಾರಿಜಿ ಗುಣ ವರವದ ಕುರಬಾನೆ ಕಮ ಅದಿ ತಿಬಹಿನ್ನ ಇಹುತಿ ರಾಮ್ ಕುರಾ ಕಹum ದಖಾ ಏಕೀಗ ಖಾರಿಜಿ ಗುಣ ದಖಾಗೆ ಕುರಿಯ ದಾನೆ ಕಮ ಎಮ್ನಿಕ್ ಫಾನು ವನಿ ವಿದಾಳಫ ಮೇದ ಅಗುಮಿನ ಫೆನಿಕೆ ಮಿದನಿ ಅದಿ ಅಗುಮಿನ ಸಾಬಿತು ಬೆಗೆ ಮಿದನಿ ವಿಸ್ ಎಮ್ನಿಕ್ ಫಾನು ಎದುವಹು ಎ ವಿದಾಳವಿ ಖಾರಿಜಿ ಸಿಯಾಸತುಗೆ ಮತಿವೆರಿಕ ಅದಿ ಏಕಂ ತಂಫೀಸ್ ಬೆಗೆ ದಾಮೆಂ ವರ್ ಫೆನಿಕೆ ಮಿದನಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬೊಡು ವಜೀರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಿಕುರಬಾ ದತುರು ಫೋಮ್ ವಿಸ್ ಹಾಮ ಬೆಗೆ ಮಿದನಿ ಅಗುಮಿನ ಅಗುಮಿಗೆ ಅವಟ್ಟೆ ನಾಮೆದು ಒಯ್ ಗಾಯಗು ಅದಿ ಅಗುಮಿನ ತೆಗೌಮಿಗೆ ತೆಂಬೆದು ಕೊಯ್ ಪದಹಿ ಗುಳು India ke Bud Wazir, His Excellency Shri Narendra Modi. Ladies and gentlemen, please welcome the special guest of the ceremony, His Excellency the Prime Minister of Republic of India, Shri Narendra Modi.
Dan defungedi Raisu Jumhuria Dr. Muhammad Muiz ge arihuga warang adab veri kamayaku dannawang. Raisu Jumhuria Dr. Muhammad Muiz. Assalamu alaikum. To commence the ceremony, I request you all to please be seated. Thank you. Laskaran! Laskaran! Saman! Ukula! Hatyar! Ukula! Riyasi Kurnis! Vaduma! Hatyar! Vaduma! Laskaran! Ukula! Hatyar! Ukula! Once again, I request you all to please be seated. Laskaran! Watung! Alas! Hingga!
මිහාරු තියා ෆෙනි වඩාගනවනි දිවෙහි රාජ්‍යයේ කෞමී දිෆායි බාරුගේ හෙවිකම ශරෆ්ගේ හිඟාලුම්ක ලෂ්කරුගේ එම්මේ කුරීග එවනි දිදවෙරින්ගේ තෙරේග හිමෙනනි දිවෙහි රාජ්‍යයේ කෞමී දිදා රයිසුල් ජුම්හූරියාගේ දිදා දිවෙහි රාජ්‍යයේ කෞමී දිෆායි බාරුගේ දිදා ආදි දිවෙහි රාජ්‍යයේ කෞමී දිෆායි බාරුගේ අස් විස්ගේ දිදා මේ ලෂ්කරුගේ මෙහෙතරකි කානල් හුසैन අලි. You are now witnessing the March of Honor of the Maldives National Defence Force. At the forefront of the procession are the flag bearers. The flags include the national flag of Maldives, the presidential flag, the Maldives National Defence Force flag, the flags of 8 services of the Maldives National Defence Force. දෙන් ෆෙනි වඩාගනවානි දිවෙහි රාජ්‍යයේ කෞමී කැඩට් කෝගේ පෙරේඩා රූට් මාච් මේ හිඟාලුම්ග බෑවරිවාණි මජීදියා ස්කූල් ධර්මවන්ත ස්කූල් අමීනියා ස්කූල් හිරියා ස්කූල් තාජුද්දීන් ස්කූල් ජමාලුද්දීන් ස්කූල් ඉමාදුද්දීන් ස්කූල් ඉස්කන්දර් ස්කූල් කලාෆාන් ස්කූල් මුහියුද්දීන් ස්කූල් ගාසි ස්කූල් රෙහෙන්දි ස්කූල් හුරවි ස්කූල් අහ්මදියා ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් ආදී සලාහුද්දීන් ස්කූල්ගේ කැඩටුන් मी लश्कर के मेहतरकी दिवेह राज्य के कौमी कैडेट को के मेजर रिफान अली वहीद. Next will be the mascot of the Maldives National Cadet Corps delivered by Majidiya School, Dharmavanta School, Aminiya School, Hiriya School, Tajuddin School, Jamaluddin School, Imaduddin School, Iskandar School, Kalafan School, Muhyiddin School, Ghazi School, Rehendi School, Huravi School, Ahmadiyya International School and Salahuddin School. The commander of this parade is Major Rifan Ali Wahid of Maldives National Cadet Corps. शुक्रिया दिवेह राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज. Thank you, His Excellency President Dr. Mohammad Moiz. මේ රස්මියාතුග දෙම් ෆෙනි වඩාගනවානි ඉමාදුද්දීන් ස්කූලා කලාෆාන් ස්කූල්ගේ දරිවරුන් හුෂාලාදේ අයිටමේ මිනිවංකම ෆස්දොලස්ගේ නමුග හුෂාලාදේ මි අයිටමුන් දුයිසත්තේ වුරේ ගින දරිවරුන් දක්වා දේනි වේතුවේදියා ෆස්දොලස් හර්තරේග කවුමන් ඇස්ෆවා බදල්තා බදලා කුරියර් මායකු දිමාවේ ගොංචවතෝක දිවෙහින් දෙක්කි එබ්බෑවන්තකම්ගේ රිවෙති නමුනා දිවෙහින් මි ෆස්දොල සහර් තෙරේගා හාසිල් කොෆාවා කුරියරුන් තෝගේ තෙරේගා මස්වරිකම ෆතුරුවරිකම්ගේ ඉක්සෝද බිනා කුරුමා උම්රානි තරකියා තවදි මදිබුණු කුරියරුන් ෆද කංකම් ෆෙනි වඩාන්වාන් මි හුරිහා කම්මගේ තෙරේගවස් දිවෙහින්ගේ අස්තු ගෙල්ලුන රුදිනුම කුරේෆවා අදි මිහාර කුරවේ කන්තත්ත ෆෙනි වඩාන්වාන් මේ අයිටමුන් ජුම්ලා ගොතෙක්ග ගෙනස් දේනි කුරීගේ ජීලුතකුන් අලාෆවා හරුදනා බින්ගල්ග මච්ච බිනා කුරේෆවා උස්තඹුත. In this item, Imaduddin School and Kalafan School proudly present 60 years of independence, a collaborative cultural performance featuring over 200 students, showcasing the challenges that have occurred in the nation over the past 60 years. They will demonstrate the exemplary unity shown by Maldivians in facing challenges during times of change and progress. Among the achievements of Maldivians during these 60 years, you will see the development of fishing and tourism economies,
urban development and educational advancement. Throughout all these developments, it will show the efforts made and being made to preserve the Maldivian identity. Overall, this item will present the strong pillars built upon the solid foundation laid by previous generations.